Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango uri hose kuri kwisi, kaze kuri radio, kuri Facebook live ndetse no mu buryo bw'amashusho ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Turi nyigo z'inyenza makuru torambora mu kanya kuri uwa mbere tariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 2020. Inzobere mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa PAM ndetse n'indi miryango ifasha iravuga ko abantu babarirwa muri miliyoni 42 na 52 bazaba badafite ibiribwa bihagije mu mezi ari imbere muri Afurika y'Uburasirazuba bwo hagati. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri California hakomeje inkongi y'umuriro ikomeje kwimura abantu ndetse no kwangiza ibintu. Turajyayo twumve abavugwa muri icyo kibazo. Benshi bagiye bahunga, nyine ubu tugenda twohereza nk'utuntu yishoboye y'amadolari 20 ukohereza, abandi barohereza ibyo kurya, hari sente ugenda ugashyiraho abantu bakohereza. Ni cyabaye ikibazo nuko ari igihugu gikomeye, naho ubundi ni ibibazo kandi biba buri mwaka. Tubafitiye n'andi makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'imikino muri biganiro bewe na Florentine Kwizera. Ibi byose ariko ni nyuma y'andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Uyu munsi muragezwaho na Jacques Nitegeka abagezaho ari mu rugo. Jacques. Ibitaro byo mu Budage bivura umwe mu bari kwisonga ry'abatavuga rumwe na leta y'Uburusiya warozwe Alexei Navalny biravuga ko abaganga bamuvanye muri koma bari baramushyizemo kandi ko atangiye kumenya ko hari icyo abwiwe. Ibi bitaro byitwa Charité byavuze ko bwana Navalny harimo kugenda avanwamo ibyuma bituma ahumeka, ariko ngo ntibishobora kwemeza niba nta ngaruka zikomeye Uburusiya yahawe buzagira ku buzima bwe mu gihe kirekire. Mugabo bikekwa ko yahawe uburozi bwitwa Novichok igihe yari mu rugendo muri Siberia mu kwezi kushize. Umukuru wa leta y'Ubudage Angela Merkel hatangiye kotswa igitutu imbere mu gihugu kugira ngo afate umurongo ukaze kubirebana n'iryo rogwa. Leta y'Uburusiya yavuze ko nta ruhare yabigizemo. Umwe mu bari kwisonga ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Belarus utarafungwa cyangwa se ngo ahunge igihugu ku ngufu, Maria Kolesnikova yashimutiwe mu mujyi wa Minsk rwagati. Abayibonye biba bavuze ko abagabo benshi bipfutse mu maso bafashe Madame Kolesnikova maze bamwinjiza ku ngufu mu modoka. Asanzwe rero hari umwe mu banyamuryango bo hejuru b'akanama kihaye inshingano z'ubwo butegetsi muri Belarus buhererekanwa binyuze mu mahoro. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu iravuga ko nta makuru ifite yerekeranye no kuba uwo mugore yaba yafunzwe, ariko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Lithuania yagereranije ishimutwa rye nk'iryakorwaga ku gihe cya Stalin mu gihe cya Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Impuguke zo mu ishami rya ONU rishinzwe ibiribwa ku isi PAM, umuryango Action Aid n'urugaga rw'abahinzi baciriritse mu karere ka Afurika y'Amajyepfo ziravuga ko abantu bari hagati ya miliyoni 42 na 52 muri Afurika y'Amajyepfo batazabasha kubona ibiribwa bihagije mu mezi ari imbere. Ikibazo cy'inzige cyagize ingaruka ku myaka n'inzuri, kikaba cyaraje kiyongera ku kibazo cyari cyasanzwe cy'ibura ry'ibiribwa. Urukiko muri Arabia Saudite rwagize imfabusa ibihano byo kwicwa byahawe umwaka ushize abantu 5 mu rubanza rw'abishe Jamal Khashoggi. Bahanishijwe ahubwo gufungwa imyaka 20 mu gihe hari abandi bantu bahanishijwe gufungwa imyaka iri hagati y'7 n'10.
ibyo bihano byo kwicwa byavanyweho nyuma yaho umuryango wa Khashoggi uvugiye mu ruhame ko ubabariye abamwishe. Iyicwa rya Jamal Khashoggi hashize hafi imyaka 2 mu biro bito by'uhagarariye inyungu za Arabia Saudite muri Turikiya ryatumye bamwe bashyira mu majwi igikomangoma Mohammed bin Salman warazwe ingoma kandi ufite ububasha bwinshi yahakanye kugira uruhare urwo arirwo rwose muri ubwo bwicanyi bwahitanye umwe mu bantu banenga cyane ubutegetsi bwa Arabia Saudite. Ariko hakomeje igitutu cy'amahanga kugira ngo hakorwe iperereza ryuzuye kandi ryigenga kuri urwo rupfu. Abanya-Nigeria 2 batawe muri yombi bashinjwa kugira uruhare mu buriganya buvugwamo miliyoni nyinshi z'amayero mu bijyanye n'igurwa ry'ibikoresho abakozi bo mu buvuzi bakoresha mu kwikingira igihe bari mu kazi. Abo bagabo bibye amafaranga umukozi wa leta y'Ubudage. Ni inkuru ya Mayen Jones mugezwaho na Robert Patrick Misigaro. Nkuko bivugwa n'igipolisi ca Nigeria, abo bagabo 2 nabo mu mugwi w'inkozi z'ikibi zikoresha internet. Uwo mugwi wawufise abakozi muri Nigeria no mu Buholandi. Biganye urubuga internet rw'ikigo cyo mu Buholandi kugira bahabwe miliyoni 2.3 vy'amaeuro yo kugura ibikoresho byo kwikingira kwa muganga byarondegwa n'ikigo cyo mu Budage cyo mu ntara ya Rhine-Westphalia yo mu buraruko. Babonye ivyo bikoresho bitaje, userukiye leta yagendeye ibiro vy'ico kigo cyo mu Buholandi abwirwa ko batigeze bakorana urudandaza. Yaciye abibwira igipolisi cyo Buholandi, ari nazo zavuyemwo ifatwa ry'abo bagabo 2 mu Buholandi nyene. Itohoza ryarabandanije gushika no muri Nigeria. Abandi bakekwa barimwo n'umugabo w'imyaka 50 afise impamyabushobozi ya master muri biology barafatwa. Igipolisi ca Nigeria cavuze ko abo bagabo 2 bazorengutswa imbere ya sentare vuba. Abayobozi b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ntabwo bakiriye neza gahunda za leta y'Ubwongereza zo gushyiraho amategeko mashya haburiza mu gice cy'ingenzi cy'amasezerano yagiranye n'uwo muryango agena inzira yo kuvamo. Ayo mategeko ashobora kunyuranya n'ingingo Ubwongereza bwemeranije n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yerekeranye n'intara ya Irland y'Amajyaruguru. Ariko leta y'Ubwongereza yo ivuga ko ari utuntu dukeya ayo mategeko agamije gusobanura. Umukuru w'akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen yibukije Ubwongereza inshingano zabwo mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga ko bugomba gushyira mu bikorwa amasezerano yo kuva muri uwo muryango, maze yongeraho ko ari inkingi y'amasezerano y'ubufatanye impande zombi zizagirana mu gihe kiri imbere. Ibiganiro bigeze ahantu hakomeye muri kino gihe. Agaciro k'ifaranga ry'ipawundi rikoreshwa hano mu Bwongereza kaguye kubera ubwoba ko impande zombi zishobora kutumvikana. Prudent. Urakoze Jacques, kora amakuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Afurika muri Afurika y'Amajyepfo. Inzobere mu ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa ku isi PAM cyangwa WFP n'indi miryango itera inkunga nka Action Aid ndetse n'ihuriro ry'abahinzi mu buryo buciriritse mu karere k'Uburasirazuba n'Amajyepfo ya Afurika ziravuga ko abantu babarirwa hagati ya miliyoni 42 na 52 mu Majyepfo ya Afurika batazabona ibiribwa bihagije mu mezi ari imbere. Umusaruro ndetse n'ubutaka bwo kurisha ku matungo byagizwe ingaruka n'icyorezo cy'inzige cyiyongereye ku kindi kibazo cya COVID-19. Nkuriya no Musamaseko murumva mu ijwi rya Florentine Kwizera. Ishirahamwe mpuzamakungu riragabisha yuko inzige zadutse muri Afrika y'Amajepfo ziriko zirasongera isibe ku ngaruka z'uruzuba zari zisanzwe zihamereye nabi. Ibihugu byinshi byari bisanzwe bigihanzwe n'ingaruka z'uruzuba rwatse mu mwaka uheze. Ibibazo by'ubutunzi n'ikiza ca coronavirus navyo biti natanzwe. Iki kibazo c'ibifungurwa gikomeza kuyangara nk'uko bivugwa n'ishami rya ONU ryitaho imfungurwa PAM kibangamiye cane ibihugu vya Malawi, Mozambique, Zambia na Zimbabwe. Abahinga bagabisha yuko gishobora gutera kimera nabi kuruta mu mezi make yari imbere. Amashirahamwe atanga ifashanyo ya PAM na Action Aid yaragenzuye ibice bishobora kumererwa nabi kurusha handi, aho yaciye yongereza imfashanyo kugira ngo akinge ko hava haba kaga gakomeye kubaba muri utwo duce.
reka tujye mu Rwanda. Abinyujije kuri televiziyo na radiyo bya leta, ejo hashize ku cyumweru perezida Paul Kagame yasubije ibibazo by'abantu banyuranye batanze babinyujije kuri ibyo bitangazamakuru. Muri icyo kiganiro cyamaze amasaha agera kuri 2, perezida Kagame yavuze ku bibazo binyuranye birimo n'icyiswe urupfu rwe rwabitswe na Padiri Thomas Nahimana, umunyapolitiki ukorera mu mahanga, abinyujije ku kinyamakuru Le Prophète gikorera ku mbuga nkoranyambaga. Nahimana yavuze inshuro zirenze 2 ko perezida Paul Kagame arwaye cyane kandi ko ngo ku buryo atagishoboye akazi. Ubundi avuga ko perezida Paul Kagame yapfuye. Biragaragara ko perezida Paul Kagame yumvaga ayo makuru ku buryo ejo yasobanuye neza ndetse anabihinyuza ibivugwa na Padiri Nahimana. Bwana Kagame kandi yaburiye abumva Le Prophète kwitondera ibivugwa na Padiri Nahimana, yabisobanuye muri amagambo. N'ubu ngubu uwo nguwo umupadiri sinzi ibyo yize mu bupadiri, ariko n'ubu araza kukubwira ko uwo mwavuganaga atari jye, ari undi dusa. So ava kuri kimwe akajya ku kindi. Ariko icyo nashaka kugura cya mbere, ntabwo bintwarira umwanya ibi by'uwo mupadiri, usibye ko buriya nawe ntibizagutangaza umunsi nawe tuzaba tumufite hano nk'ibya Rusesabagina. Buriya nawe amaherezo abika abapfuye n'abo yica n'abo agira ate, ariko buriya nawe ruzamugeraho azisanga atazi uko yageze hano amaherezo. Icyo nabwira urubyiruko cyangwa abandi bantu, ibyo ari byo byose usibye n'ibi ngibi, bajye bamenya gusesengura gusa, bajye bakoreshe social media, bakoreshe media arizo zose, bige, communicate, bavugane n'abantu aho bashaka, batange amakuru, bahaha amakuru uko bashaka, ariko bajye banashyiramo gusesengura kuko bamenye nyine ibishobora gushyirwa ku mbuga mbwirwaruhame, kuzana gutera ibibazo kurusha gukemura ibibazo, bashobore kubibona bamenye ibyo ari byo. Icyo kintu cyangombwa nicyo navanamo, naho ibindi byo padiri cyangwa undi muntu, abantu babaho uko babayeho, ntabwo twabuza babayeho nabi kubaho nabi mu buryo bw'imico nk'iriya, ariko twakangurira abantu ushobora kumenya ikibi n'icyiza bakabitandukanya, kuko birabafasha mu buzima bwabo, bifasha n'ubuzima bw'abandi. Ibyo nicyo navanamo. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu kiganiro yagiranye na televiziyo na radiyo bya leta ejo hashize. Tumaze kumva ibyo ngibyo, twashatse kumenya icyo Padiri Nahimana Thomas avuga, ntangira mubaza niba yarumvise cyangwa se akareba icyo kiganiro. Aba mu Bufaransa. Kwebwe ntawe twabonye filime batweretse itekinitse ku buryo bugaragara. Buretse gato, Perezida Paul Kagame wagaragaye mu kiganiro kuri televiziyo y'igihugu, mwebwe muravuga ko ari filime? Kwebwe ni filime rwose, ibimenyetso dufite nk'ibirengana 80, nabonye n'abandi batangiye abatekinisiye kubikorera analize. Okay, muri ibyo bimenyetso birenga 80 mpamo 2, ukurikije na analize y'amashusho bwayo aho yarari, bakamutwereka inyuma ye hari urukuta, mu kandi kanya ari mu biyo, mu kandi kanya ni ibimenyetso byinshi cyane byerekanaga ko rwose uwo muperezida ari filime bari kutwereka. Ibyo gukora filime tuzi ko filime zimera. Nahimana, hari abantu bumva ibi bintu uvuga, usibye no kuyobya abantu, ariko bishobora no gushyira ubuzima bw'abandi mu kaga. Sinzi mu Kinyarwanda uko nabonera izina, ariko byandi mu Cyongereza bita conspiracy theories. Ibintu conspiracy theories, ibintu by'iremenkanya ariko bidafite ahantu bishingiye. Mwabizita uko mushaka, nta cyashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga kurusha kuba bafite umukuru w'igihugu akazimira mu bihe bikomeye, nta wigeze amubona mu gihe cya coronavirus, akabura neza abategetsi bakuru bose uhereye kuri premier ministre, abashinzwe inteko ishinga amategeko bose bakazimirira mu gihe kimwe, amezi akabashize ari 5 bavuga ngo bafite umukuru w'igihugu utagaragara. The source nta uzivuga, cyakora njye mbabwiye nta uzivuga, ariko abazifite izo source cyangwa se iyo soko y'amakuru koko ibihari. Ndazifite amakuru aturuka mu Rwanda, andaturuka mu bihugu by'amahanga. Ariko wenda umupadiri mfite inshuti, hanyuma kandi na kiriya kintu bamwe basuzugura cyo kwitwa perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, hari abagiha agaciro. Kuko hari abantu bumva ibi ngibi bakumva ko ari bya bindi bita fake news, bya makuru y'ikinyoma, uvuga ngo umuntu w'umukuru w'igihugu yarapfuye ukabikwirakwiza ahantu ku mbuga nkoranyambaga kandi nta bimenyetso bifatika ubifitiye. Hari kimwe tudashobora kubeshaho twese,
ari abatekinika batwereka ko ahari nta bubasha bafite bwo kuzura abapfuye. Nimutegereze ubwo Kagame muzamubona. Yesu ubundi byamunanije iki ko aricyo tumaze amezi ariko yaragaragaye kuri televiziyo. Ririya tekinika umukuru w'igihugu yabaye virtuel, umukuru w'igihugu yabaye filime, yagiye agasura abaturage Nyamirambo atagowe cyane ngo ajye cyangwa iwacu, yabwira abaturage ndacyari ura mupadiri arabeshya. Ubwo wagira ngo yarere nakumvise nibyo uvuga, yavuze ko ngo nibaza no kumva avuga wowe uraza kuvuga ko ngo atari we wakoze iki kiganiro, none kandi koko nibyo uri mukora. Impamvu byavuzwe nuko iriya filime yose yatekenitswe kugira ngo ncecekeshwe. Mu kiganiro Perezida Paul Kagame yavuze ko na